I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas imamo reakciju na nešto neviđeno, a to je diss track na Serbian Cubera. Znači, cubing drama na našoj sceni. Šta? Znači, ludilo. I da, znači to je Serbian Cuber diss track zapravo od Luke Jankovića. Znači, bore se ljudi koji imaju najviše NR-ova u Srbiji, ne znam šta ćemo očekivati, ajmo vidjeti, bacimo se na reakciju, pa šta bude, bude. Prvo što trebate napraviti je zapravo otići na Jankovićev kanal i tu ćete naći diss track. Znači, Serbian Cuber diss track. Moramo obavezno full screen, pa nije čoda vrana, 10 godina u školi. Ajmo da vidimo šta se tu dešava. Tako lud, da, nisam ni mislio da će odmah to biti, ali nema veze, ajmo dalje, Jankoviću, možeš ti rešiti Serbo. Vreme za cringe, pa na to su svi spremni uvijek. Serbian Cuber, Aleks Radovanović, najbrži srpski Cuber, Nebija. Opasno. 8.13 najbolji... Da, stavi promije video odmah, nek boli ono što Aleksa najviše boli. Da. Upravni user koji nikad neće biti tvoj. Da. Tvoj logo, odmah se zna da u pitanju je J-Perm. Ne znam, nije ovo toliko baš smiješno, zato što mi više JR Cubija nego srpska kopija J-Perma, ali dobro, u zadnje vrijeme mu je bolje white balance, pa ajde. Ni to nisi mogao sam napraviti. Znači, Aleksa je kopirao taj intro. Ja sam to vidio negdje kod JR Cubera, nisam siguran je li je to isti, ali sad me baš zanima je li je JR ili ne znam ko bi drugi mogao biti. Ovo si ga od Easy Cubinga. Da, Easy Cubing, dobro. Svaki tvoj video je neoriginalan, tako da konačno došao je da... Vidi mene u thumbnailu. A dobro, ovo nisu isti videi. Tu se isprozivali znate njihovo. Ne, nisu ovo isti videi. Kada završava se tvoja vladavina, uđe se nova generacija. Di sam ja? Glupi Serba, misli da je brži, uskoro neće njene da drži. Škipskorani FMC strano je početak, uzet ću sve narove uz jedan izuzetak. Tebi ostavit će samo Pyramix. Da, ostavi servi Pyramix. Janković ovo nisi dobro istražio, Scube mu je sad najomraženiji event, više nije Pyramix. Očekujemo Serbin diss track na Jankovićev diss track, znači ako ovaj video skupi 3 lajka, Serbo mora napraviti diss track. Rešite se, drama salama. Jedini event kojeg dostojan si. Znam da ovo nećeš primiti lako, ali za par godina od tebe brži bit će svako. Pa po me već sam ja brži od njega, tak da još reši Serbu, ajmo. Ne boj se, bojat ćeš se, presti siću... Vidi fleksa. Janković živi u 22. stoljeću. Nema veze. Bitno da je Speedcubing Balkan otvoren na Discordu. To ne vidite od moje glave, nema veze. Ništa ne osvrći se, tvoja cubing karijera je... Ok, ovo je dobar edit. Pohvala. ...je bila gotova onog dana kada sam kocku video ja. Serbo, ne bi ja to trpio, ne bi. Dok ja editujem, slažem ti, igraš Da, vidi flexa, curved monitor, lega flex, Steel Series. Kao slažem na slijepo, square, da, kakav flex Jankovića. Čekaj, je li to bilo? Samo malo, je li to nešto za LOL spominjao? Dok ja editujem, slažem ti, igraš LOL i onda se poslije pitaš što sam doktor. Znači, Serbo igra LOL, ali čuo sam da je loš, tako da... Tome bitan je, trudi rad, brzi sam je uradim 500 solova na dan. Aleksa napravi 2 solva, stavi na Instagram da je 4x4 PB i sve to, da, najbolji sam da. Jel to baka prase iza na Coca-Cola? Znaš, šajn. Serbo znači plače. Da. Ovo je jedna stvar koju ne znaju svi, ali zapravo znaju.
rekli su to. Aleksa kupuje igračke u Ušću ili na Savi, ne znam. Kupuješ transformere. Transform. Dobro. Paniše narove. Čim sam ušao na server, ti si se prepao. Zato si me 3 dana nakon toga bano. Nisi hteo da... Serbo bana, Serbo muta. Znači, očekujem da sad cijeli Speak You Bing Balkan server napravi diss track na Serbu, što muta, što je kraljevski rol. Ne može batice. Da me vratiš pola godine, misleći da ćeš time svata da me skineš. Ali A. je bila svrha, ti znaš da ja uvek nađem put do vrha. Uf. Da, kako je ovo lagano. Ovo je dobro. Dobro je ubacio ovu facu. Ajmo dalje. Aleksa stalno me provocira. Loš mu da serverom potencira. Pored njega su se smore, do sad nije od istražiteljke Dore. Slušaj me dobro sada. Broj subova ti opa. Au, udario moju točku koja je... Aleksa je loš. 7 lajkova i Serbo mora napraviti diss track na Luku Jankovića. Drama salama. Duže prvo se malo upristoji, a onda lepo priznaje da sam bolji. Boja ćeš se. Da. Ne osvrći se, tvoja Cubing karijera je bila gotova. Da. Onog dana kada sam kocku video ja. Tako je. Da. Znači, drama je krenila. Ljudi moji, diss track od Serbe očekujemo u subotu u 2 sata popodne. Ima da grmi cijeli Balkan. Znači, na trendingu će biti... Kako je najmanje na trendingu? Na trendingu će biti 50. Odmah. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Me down to rest. I know I was always repping. Oh my God, my whole